nieuwe mama met totsmedicijn. We bouwen het kaboy kiriso, waar ik wordt, met totsmedicijn. Feestje geri kitseri, je wil op het raadje retreat, tori. Akabang geri kebi veri sinorite, ache usam Jesus Christ. Amen. Je wil me niet share je testimony. Nee, papa, share die usuran kota ako very fan. God, itu ka pasapor por saram or saram, pasapor por mare por trees mekan sokobate meri wow. Nikits, it was a furry, mere bun. Ira ukukuran kote tong miaru bebet sare ceri kits. Everybody gave it to put a testimony feritan. Bagan mi oru sokure sawai. Ewin mi oruan osira rekarna sleep apnea. Ira oruan ewa panofiti appointment. Ora pun miurie nera metori peperen. Moi betu wa mikis ikotre. Ora God ke chora. Ebu iseri ebu sawa. Ora per niri pun. En verufan sokopaden medicine is het al je pe angasa je pe kotso ook iets medici voor meer we je je kiri so geri kotren era pan kotso ara Pastor Jane, Pastor Kefrat, Pastor Senior Pastor Kino Riposi, Senior Pastor Russo Council. Report io de me voy a fan song. Yo me no sé que era fan song. Ne wabe fi para we yote. October wari we pun. Yo se si me fi muy. Se si me fi bete que era ako me fi mararu yo de me voy. We ye bete ye ki di so geri kotre. Met tots medicine. Ne subject na kota feni liri pun pari we. Wa be fi boy ye kote akot miri no ewe itera. Met popu me we on feito ikere. Iwe na puesto na por receive. Ne popura ye eto Arizona seria yawa puru papa seria ye testimony. Puri bete ire we se we rapan we kura geri kiri so geri kot ye chak